Dobar dan, dragi gledateljice i dragi gledatelji. Evo nas u 4. emisiji podcasta Drugi pogled. Današnja tema je kultura i kulturne politike u Hrvatskoj, stanje u Hrvatskom narodnom kazalištu i brojne druge teme koje su s time povezane. Moja je gošća Snježana Banović, profesorica na Akademiji dramskih umjetnosti, kazališna redateljica i teatrologinja. Snježana, dobar dan. Dobar dan, Karlo. Hvala na pozivu. Eto, ja sam vas pozvao iz više razloga. Jedan od njih je naravno stanje u Hrvatskom narodnom kazalištu, što je bila tema pojedinih medija i naravno pojedinih krugova zadnjih nekoliko godina dosta. Ali ćemo porazgovarati o nekim drugim temama s kojima se vi bavite, računajući vaš znanstveni rad. Dobro. Prvo s čime bi htio da krenemo je nekakav vaš generalni osvrt na stanje kulture u 2021. godini u Hrvatskoj. Dakle, ako biste mogli u nekoliko rečenica dati nekakav svoj uvod u tome, onako za početnike. Da ne kažem hvala na tom pitanju jer je, mislim, nameće se odgovor, budući da u 2021. mislim da ne moramo ići od Adama, nego se i očekuje, a i logičan je odgovor da je kultura najviše nastradala u pandemiji i da su posljedice će biti jako, jako duge, jako, jako bolne. Tako da o tom stanju, o velikim gubicima u resoru, o gubicima radnih mjesta, ali još više o gubicima koje su potpuno nezasluženo zapravo najviše izgubili ljudi koji su dakle, se bave kulturom u trećem sektoru, dakle nezavisni, samostalni umjetnici, umjetničke organizacije, udruge čija perspektiva je zapravo jako, jako mračna. Dakle, s te strane je odgovor kratak, perspektiva je loša. A sad sve ono još što je bilo i što se događalo i što je zatečeno stanje prije pandemije, to je možda još gore. Intenzivirano u tom Dakle, smislu. intenzivirano, ali je pandemija pokazala mnoge loše strane, odnosno loše štetne prakse sustava. To je dobro, da je izašlo na vidjelo puno toga na što mi neki upozoravamo već godinama, ali i što je pokrilo neke isto tako loše odluke od prije i zapravo dalo administraciji da uzme zraka, da uzme zalet, jer je ostala bez nekih instrumenata kulturne politike koji su nužni. Na primjer, u odlučivanju sad se zna i lakše mi jer ne moram niš planirati. Ugroženi su neki instrumenti, a to je administraciji koja nije baš jako odgovorna kod nas u nekim stvarima, naročito u instrumentu odlučivanja, jako dobro je došlo, moram reći. Da, zapravo sam mislio stanje kulture neovisno o samim pandemijskim vremenima. To je lakše onda odgovor. Da. Možemo li govoriti o nekako, danas se voli govoriti o sumraku svega i svačega. To je već postao neki tip klišeja kojemu ja načelno nisam pretjerano sklon, zato jer vodi u jednu, rekao bih, pesimističku, defetističku, pa čak i iracionalističku poziciju. Istina. Međutim, moram jednostavno tako artikulirati pitanje, jer i vaš sam uvod ide djelomično na tom tragu. Može li se govoriti o nekakvom, ako ne sumraku, ono u sunovratu, da sa protekom godina je stanje kulture sve lošije i lošije? Lošije zato što je pomaknuta iz središta nekog nužnog središta, barem što se tiče posttranzicijskog, odnosno situacije u našem društvu u tranziciji, posttranziciji, iako je to isto za neke i neki kažu da nije ni bilo tranzicije, nego da se jednostavno... Dobro, to je sad drugi problem o kojem bi mogli naširoko u zadnjih 30 godina, ali je stanje takvo da je ovaj zastoj mali, čak nekima daje nadu da se sve ono što se sručilo na nas je zapravo dobar neki predah, pa možda sa novim nekim početkom, za koji se dobro ne zna kad će, ali hoće, će ipak, kod nas je ipak prednost da ima dovoljno, još uvijek u kulturi ima dovoljno novca, ja? Bez obzira što su kriteriji poremećeni. Dakle, najkraće rečeno, kad se gleda kulturna politika i što se od nje očekuje i
za što ona zapravo, gdje ona sve dopire, dakle od zaštite stečenih vrijednosti, kulturnih naravno, do poticanja umjetničke produkcije, pa do onoga gdje smo najslabiji, a to je participacija najširih, po piramidi najširih slojeva. Mislim da je ono što je najkraće Zupa napisao prije 20 godina, imao nešto više, u svojoj glasovitoj bilježnici, koja je nažalost ostala za mnoge mrtvo slovo na papiru, a to je da kod nas politika nema dovoljno povjerenja u kulturu, u kulturnu vrijednost i da je zbog toga zaboravila na dijalog, na pluralizam i da je kultura se gleda i zapravo je sredstvo koje da zapravo se troši, a da se u nju ne ulaže. Da ona nije kako bi se reklo, malo u velikim riječima onako jedan zamašnjak promjene i reformi. Da, to je to. Običava se govoriti da je ovo ili ona zadnja rupa na svirali kod nas. 13. praste i to. Da, kaže se to recimo za sektor obrazovanja. Slabi sektor, zadnji... I možda još jedan taj faktor, nije tržišno toliko... Nije tržišno profitabilan. Da, nije profitabilan, onda su tu ti sukobi da li treba biti profitabilan, da li ne treba biti. Mislim, sad se vidi u ovome, recimo, kreativne industrije su dobile najviše po glavi, pa sad ni tog tržišta nema. Dakle, nema, mislim, estrada, recimo, koja isto se tu 90-ih, da tako kažem, ugurala, da li je to trebalo ili ne, Hrvatska glazbena unija i to, da li je to trebalo ući u te udruge umjetničke, da li se to, mislim, to su sve posljedice djelanja u kulturi koje su krenule u 90-ima krivo, dakle nije se iskoristila ta prilika koja je bila, dakle ratna i poratna, da se izvuče neki potencijal reformski, da se promijene te stare institucije i stari način vođenja institucija i uopće kulture i umjetnika i da se nekako proba izjednačiti, da se proba dovesti u pitanje ta velika nadmoć zaposlenih umjetnika prema nezaposlenima, dakle samostalnim umjetnicima koji ipak, međutim umjetnici nisu u središtu niti tog koncepta koji je bio, nego je koncept bio obnova društva u smislu duhovne obnove. Pa tu je potrošeno 10 godina. Kada ste spomenuli taj tranzicijski period ili sada posttranzicijski kako god, u 90-im godinama se kultura shvaćala kao važno sredstvo te nacionalizacije društva, dakle. Bila je instrument i računalo se na to da je kultura, naravno, primarno instrument. Međutim, s godinama je se nekako, bar je tako moj dojam, isprofiliralo da je kulturni sektor ne obiluje toliko pojedincima koji će graditi nekakvu nacionalnu mitologiju, već da je ova druga strana političkog spektra koja je malo kritičnija prema tim dominantnim narativima iz 90-ih godina, ipak dominantna u kulturi. I onda su tu nastali prodornija, tako je. Da je prodornija, i onda su tu naravno se na to nakalemili različiti tipovi kulturoloških ratova u najširem smislu. Da je zapravo ta borba za kulturu neki tip borbe za onoga što se naziva kod nekih autora borba za kulturnu hegemoniju. Da, jer je u jednom trenutku nadrasla se ta borba međustranačka, koja nije bila međustranačka, nego ajmo reći to najprostije desno-lijevo. Dakle, nije bio kriterij pokretanja tih masa, da tako kažem, i tog novog progresa koji je bio očekivan stranački, kako je bilo na početku. Dakle, da je tu bilo u središnjici najveće stranke su se događale te vizije, a najčešće prema tome ko će, dakle, biti gdje imenovan. Dakle, imenovanja su bila glavna politika kao majka svih politika. Tako je kadrovska, onda nju odmah slijedi financijska. Dakle, financiranje, i uvijek je tu bilo dovoljno sredstava da se obrane ta imenovanja koja su ipak prva. Međutim,
Međutim, i onda je bila ta dilema bila da li ćemo mi postati država arhitekt pa ćemo graditi novo, ili ćemo osnaživati institucije ili ćemo ipak, kako je ova strana koja je bila prodornija, kako ste rekli, zahtijevala da se najviše vodi računa o programskim ciljevima. Dakle, da se, međutim, tu nismo nikad mogli se doći do konsenzusa koliko košta jedno, koliko drugo. I mi smo uglavnom sve do danas vjerojatno u tom istom omjeru 9:1, da 9 dijelova ide za hladni pogon, a 1 dio za program. I tu je vječna ta mala vatrica oko koje se lome koplja. Doći ćemo još do teme financiranja, ali htio bih vas pitati nešto oko čega ste bili eksponirani u javnosti zadnjih 2 godine. Prije same te teme, samo kratko pitanje-odgovor. Smatrate li Hrvatsko narodno kazalište stožernom institucijom hrvatske kulture? To vas pitam i kao teatrologinju i kao osobu koja je povezana. Tradicionalno ona to jeste. To je svakako u primarnim nekim ciljevima i uopće razlozima i metodama svake kulturne politike od 90-ih do danas. Bez obzira da li ona su bile 2 koalicijske vlade kao lijeve ili je to ova tradicionalna staromodna varijanta koja uopće dakle, ne računa na nikakve reforme. Mislim, tako da je HNK nikad se nije uspjela ni jedna administracija prema tome postaviti u smislu nekakvog remodeliranja, da HNK nije generator koji utječe na sve ostalo u kulturi. Tako da je on ostao središnji i bit će središnji sve dok to prestane biti područje sudara takvih kopalja koje se svaki put obnavljaju o novom mandatu za intendanta. Opet dolazimo na to imenovanje. Jel? Pa evo, zadnjih godina ste bili, ono što sam počeo govoriti, eksponirani zbog toga jer ste se pobunili protiv upravljanja dosadašnje, više nije, intendantice Hrvatskog narodnog kazališta Dubravke Vrgoč. Mislim, ja sam na istoj toj liniji već duže nego što je, dakle, Dubravka Vrgoč i prije nego što je ona ušla u kazališnu praksu. Dakle, sve od kraja mandata Žorža Para. Tu je postojala još prilika da se nešto napravi i on je bio 10 godina, najprije vadio puno kestenja iz vatre. Dugo je trebalo da taj pogon proradi neovisno od naravno nakon njegove smrti, od Franje Tuđmana i njegove velike ideje kazališta kao prostora budnica, proslava i slično. Dakle, tu je bila velika šansa i ta 3, 4, dakle skoro 5 mandata, dakle Mladen Tarbuk, Ana Lederer i onda Dubravka Vrgoč su zapravo direktni nekakav odlazak u današnji kaos. Da, ali vi recimo koji ste se, kažem, pobunili protiv Dubravke Vrgoč. Da. I protiv Lederer, bila sam i s njom naravno, na sudu. Da. Ali recimo konkretno za Vrgoč, to su, sad ću navesti zamjerke koje su se koje smo mogli po medijima pročitati. Mobbing, loše predstave, sprega s medijima i moćnicima, tu se naravno spominjao bivši gradonačelnik Bandić, Duško Ljuština, pa i ministrica Obuljen Koržinek. Dakle, koja je prihvatila u drugom mandatu. Da. Ali recimo najviše su bile u centru pažnje ipak i kad to gledamo sa nekako te radno-egzistencijalne razine, ta optužbe za mobbing. Što se to točno događalo? To je, dakle, iz kazališta je do danas za vrijeme mandata Dubravke Vrgoč otišlo preko 200, računa se 250 ljudi. Pa da je 150 ljudi otišlo trbuhom za kruhom, neovisno o eventualnim sukobima ili nemogućnosti suradnje sa upravom, to je opet jako, jako puno. Brojke su nemilosrdne u tom i o tome svjedoči ova prijava zadnja koju je na kraju MUP podigao na, dakle, prijavu koju je, koju je dakle, složilo 32 ljudi.
32 ljudi sa svojim pričama su izišli, postoji ta prijava i na Saborskom odboru za kulturu, o tome se na tom odboru i govorilo. Moram reći da je tu bio Vili Matula najjasniji i najžešći, govoreći o Dubravki Vrgoč kao osobi koja je akceptirana još od ZKM-a kao zlostavljačica. To je jedna od najžešćih i najjasnijih i najšokantnijih, mislim najšokantnijih u pozitivnom smislu, jer se ne očekuje na takvom odboru da ljudi izlazi sa takvim ozbiljnim optužbama, što je zapravo samo izlazak u javnost, dakle jednog generalnog stava ljudi koji rade u HNK, oko HNK, ali i u ZKM-u, na koji način su oni bili pritiskani, primoravani da rade ovako i ne onako. To je jedan, kad analiziramo kroz sve ove segmente upravljanja njezin stil, dakle tog po meni mismanagementa, onda bi se reklo da je ona nevjerojatno vješta u tom gomilanju programa. Dakle, za nju je to apsolutno naravno plus. Ja bih rekla da je recimo za razliku od njene prethodnice ona tu puno vještija u tim programskim, iako je repertoar zamišljan i slagan na način kao da smo i dalje u ZKM. Ali to sam htio reći. Njoj se dakle istina zamjerale sve ove stvari da praktički dezintegracija je nešto što je vidljivo. Preko leševa u figurativnom smislu, ali da je digla kazalište što se tiče produkcije programa, što ste i sami priznali. Kvantitativno, da, apsolutno, kvantitativno je, ali repertoarno nismo u istom kazalištu, nismo više u ZKM-u. Razlika je to trend setting. Repertoarno, mislim, mi ne možemo sad govoriti, ja ne mogu reći da nije bilo predstava. Na primjer, dok je gospodin Bareza vodio operu, to je bilo je tu zavidne kvalitete, dok je neke baletne. Međutim, sustav se njezinom metodom upravljanja ljudima, koje je apsolutno po mnogima nasilan, je polako tonuo. Dakle, odlasci umjetnika, odlasci ljudi u administraciji, u drugim službama, jedno doslovno, kako kažu ljudi u tehnici, uništavanje njihovog segmenta, dakle, marketing, dovođenje novih ljudi koji nisu educirani, nedostatak edukacije i nadasve taj jedan dezintegrirajući element koji je doveo do potpunog ukidanja dijaloga između službi, između ansambala, svađa opere i drame, balet koji se ne bi htio miješati zato što su tu stranci koji su prinuđeni da potpisivati ugovore na vrlo kratki rok. Dakle, to je prekarijat. Većina članova orkestra, zbora, baleta su ljudi kojima se prijeti ako bi nešto se usudili reći na vani, da im se neće obnoviti ugovori. Dakle, u tom smislu je isproduciran veliki strah i velika zapravo neophodnost jednog stalno se traži taj posluh. Ja? Dakle, posluh i strah su instrumenti na kojima svira najbolje Dubravka Vrgoč. Dakle, i to je to. Za program ja ne govorim, bilo je tu predstava, bilo je i katastrofa, bilo je predstava koja uopće nije naslova kojima nije mjesto u HNK-u. Ako gledamo neki uopće misiju, odnosno viziju tog kazališta. Znate, da biste vodili tako jedan pogon, koji zapravo su 3 pogona, 3 kazališta, vi morate znati šta je on bio prije, otkud to sve ide, šta je sada s vama, šta ste vi donijeli u smislu bez one krilatice prije mene potopa, poslije mene potop. Mislim, prije mene nitko i ništa, poslije potop, baš me briga. Tako da je to je jedno nepoštivanje, dakle, u ovakvim organizacijama ići bez poštivanja onog najminimalnijeg tradicije naprosto nije pošteno. Dakle, nije u redu i
nije dobro za ljude koji su tamo puno prije bili, dakle, nove uprave koja dolazi. To sam htio reći, što se tiče sadržaja samog izvođenja u HNK, za jednog ste, u jednoj izjavi ste rekli za jednog autora koji sad inače na čelu Matice Hrvatske, Miro Gavran. Da, nije, on nije, ne može. Autorom. Tako je, dajte mi to objasnite, što on to je znači u najboljem bulevarski smislu, autor? kad gledamo repertoar, dakle, neku teoriju, dakle, pristup repertoaru, repertoarno kazalište ima neka svoja pravila koja se nisu puno promijenila od samog početka i izuma repertoara u Comédie Française tamo krajem 17. stoljeća. Dakle, nije uopće, nisam tradicionalist, ne zagovaram, nego kao samo ilustriram. Dakle, to je to. A s druge strane se razvijao sa, dakle, tim teškim ulaganjem u jedan sustav koji je zahtjevan, skup i tako dalje, se uvijek razvija ona linija popularnog teatra koji je nastao na rubovima pa se za široke mase. Dakle, sve je podijeljeno na nekakve, pa do žanrovskih nekakvih podjela. Dakle, taj teatar nema svoje ansamble, nema svoje i dan danas je ta razlika i to je zapravo ono što čini živom kazališnu sliku u svijetu ili manje živom. Ali je li malo dakle, sigurno je da je popularnost Mire Gavrana ogromna, ali njegova književna, dakle ako govorimo o tome da je kazalište mjesto promocije, prikazivanja, dakle književnosti, klasika na nov način, dakle sve ovisi o tome u kakvom ste dijalogu sa stvarnošću. Ne govorim o staromodnim kanonskim predstavama koje su dakle ovisi o tu i estetski zahtjev veliku repertoarnim kazalištima, da oni budu stalno u dijalogu sa svojim prostorom i svojim vremenom. Dočim ovi ne moraju postavljati nikakva pitanja, ne moraju biti u dijalogu, oni naprosto imaju teme koje obrađuju, koje zabavljaju i nad kojima se ne moramo ništa pitati, ali su solidne u svom nekom dosegu i to je teatar Mire Gavrana. Apsolutno nije i taj komad. Ne, nije uopće elitistički. Pa to je tako je ta predstava. Ne, to nije ništa loše. Bulevar teatar je jedan od vrsta teatara koji se kvalitativno ne možemo postavljati tu razliku. Imalo je negativnu konotaciju. Meni je žao ako je tako, ali ja i dalje mislim da Miri Gavranu nije mjesto u Hrvatskom. Ja sam ga, vrlo mi je drag i cijenim njegove uspjehe. I bila sam u teatru kad je on je meni nudio. Ja sam odmah rekla da to naprosto nije to. Meni stoji ta ocjena da njemu nije mjesto u Hrvatskom narodnom kazalištu, nego više samo propitujem koliko ocjenjivanje nečega bulevarskim implicira elitizam, kulturni elitizam. Mislim da nikako ne, da sam rekla nešto kao estrada ili neki middle of the road, onda bi to možda bilo. Ali bulevar je jedna zahtjevna forma i mislim da, recimo, ne znam, na nezavisnoj sceni Ecija Ojdanić se bavi odličnim bulevarom. To je onako baš teatar. Na što se to točno odnosi? To se odnosi na to da je to teatar koji je tražen, koji ima svoju publiku, koji ima svoje zahtjeve produkcije, u kojem treba znati to glumiti, u kojem treba, dakle, taj izvedbeni karakter biti itekako stručan, dakle, koji zahtijeva, traži vješte glumce, vještog redatelja i naprosto je kako se kaže, une pièce bien faite. Mora biti dobro napravljen. Dakle, to je kvaliteta, ali nije za HNK. Nije sve za HNK. I svako kazalište ima svoje. To što se kod nas repertoari miješaju, što vi vidite neki komad u Kerampuhu, on je zapravo za Gavelu, a onda ga vidite u nekom, to uopće nije problem. To se događa svagdje, ta vrsta propitivanja je i gledanja da li je, ne znam, Molière bolji u Kerampuhu ili u komediji. Mislim, to je apsolutno... Samo mi je trebalo to obrazloženje te distinkcije. Uglavnom nezadovoljni Dubravkom Vrgoč zbog svega toga što smo naveli, od mobinga,
predstava koje degradiraju možda kvalitetu HNK do sprege sa tim moćnicima poput Bandića, Ljuštine, ministrice kulture. Vi, dakle, nezadovoljni time pišete apel za spas hrama kulture. Nisam ja napisala apel, ja sam ga potpisala. Potpisali, vrlo pardon. rado, da. Ali recimo tu su potpisnici, recimo još Slobodan Šnajder, Vjeran Zupa, Dinko Bogdanić. Ali ono što mene više zanima, vi ste sad obrazložili svoju poziciju, ona je vrlo jasna. Mi s druge strane imamo kontrainicijativu, to je bilo sad ima od toga 2 godine, je i prošlo, malo je više od 2 godine, tu negdje. Kontrainicijativu... Godinu dana. Da, godinu dana. Podrška Dubravki Vrgoč, ali tu su sad razna imena za koje, mislim, to su sve javno dostupna imena, tako da njihovim spominjanjem ne štetimo, dakle, njihovom ugledu ili tako nečemu, oni su stali iza tog potpisa. Ja na tragu ovoga što ste vi rekli sada, i onoga što sam ranije čitao o slučaju intendantice Vrgoč, kako se ona obnosi sa svojim zaposlenicima, kako degradira ovo ono, ipak su me malo iznenadila imena koja sam vidio na popisu. Ja ću navesti neka imena. To su Slavoj Žižek, Rade Šerbedžija, Srećko Horvat, Paolo Mađeli, pardon. Da. Pardon, nije French, nego Talijaniš. Firentinac. Da, Vinko Brešan, Dalibor Matanić, Nina Violić, Tena Štivičić, Budimir Lončar, Leo Rafolt, Rajko Grlić, Jelena Veljača, Jelena Perčin, Lana ili Barić. Dakle, to su sve imena koja ovako djeluju, nisu sve glumci, neki su redatelji, neki uopće nisu ni to, nego su ili bivši političari, teatrolozi, Budimir Lončar, onda Leo Rafolt je teatrolog, Slavoj Žižek je filozof svega i svačega, zapravo planetarno popularna ljevičarska filozofska zvijezda. Kojeg je Dubravka Vrgoč stavila na repertoar. Srećko Horvat je neki maneken te nove, ja sam, mislim, sa tog... Filozofski teatar, to su suradnici Dubravke Vrgoč. Ali opet, čude vas da takvi ljudi koji će govoriti u javnosti, dakle, protiv različitih tipova opresija, pogotovo Horvat, Žižek, ne znam, pa tu su i, kažem, i sam Matanić, da dalje ne navodim opet ta imena, koji će onako zastupati kao u javnosti nekakve progresivne pozicije, nekakve borbe za ova prava, ona prava. Biti protiv opresije drugih i drugačijih. Dakle, zapravo zastupaju po ovome jednu osobu za koju je jednostavno teško opravdati to sve što je činila. Kako to objašnjavate? Evo, to je meni... Ok, svako ima neki privatni razlog za to, ali... Većinski su privatni razlozi i prijateljski. To su ljudi u angažmanu, dakle, suradnici. Za mnoge od njih mi je sasvim logično i nisam se iznenadila kako je Slobodan Šnajder rekao, a gledajte, redovno po putu izgubim neke prijatelje na takvim raskršćima. Ali je to bilo, ne moram biti politički, drag mi je i Žižek ili recimo naročito neki glumci koji su Šerbedžija, to je direktni, kad uhvati Duško Ljuština telefon, izvati svoje suradnike da potpišu. Većina tih ljudi koji su na ovom popisu više su me iznenadili 2010. kad je Ljuština organizirao jedan pamflet koji je objavljen u predizbornoj kampanji, predsjedničkoj kampanji u kojoj je bio za Milana Bandića. Dakle, kad su se mnogi od njih tamo potpisali, pa me sad nisu čudili. Na čelu sa Radom Šerbedžijom i to je sigurno taj njihov biznis koji je u meni u mnogo segmenata jako drag, Brijunski i drugi dio te priče. To su duboke veze, duboka prijateljstva i duboki interesi. Šta vam to govori? Dakle, 2010. taj po meni najsramotniji dokument nakon 41. do 45. Je nešto što me iznenađuje danas kad čitam ta imena. To su uglavnom ta imena koja su i na ovom popisu i Dubravka Vrgoč je potpisala za Bandića. Dakle, to da se na tom putu, oprostite, izgubilo to, da mi imamo tako kratku memoriju, da ne pamtimo na koji način je Dubravka Vrgoč ušla na velika vrata u Hrvatsko kazalište, to je nešto što mene čudi. To mi govori o jednoj nekulturi zaborava
kojeg smo mi inače vrhunski umjetnici i koja dopušta da ta interesna sfera uđe, da se sad vratimo opet na početak, u korijen kulturne politike, dakle interesna politika, i da ta prijateljstva, veze, mi smo plitki bazen, moj kolega Darko Lukić lijepo kaže, mala bara puna krokodila, to je kulturna politika. Mislim, jako me to podsjeća, doći ćemo i do puno te teme. Ovdje ima i licemjerja koje nam je isto, ne samo u kulturi, dosta značajno Doći ćemo i do te teme, ali to me jako podsjeća sve ovo što govorite i na akademsku zajednicu. Apsolutno, isto, sve pogotovo isto. Sve isto. bara, krokodili. I stožerno, sve kad me već pitate stožerno. Ne, namjerno sam se to tako izrazio. Mislim, zbog meni je toga HNK prostor mog formativnog razvoja. Da. Tako da ja ne mogu reći da mi je to stožerno loše ili dobro. Neka HNK ostane ko Comédie Française, samo da ne bude muzej. Sigurno da za vrijeme Dubravke Vrgoč to nije bio je za vrijeme Ane Leder više muzej, ona je baš te kanonske stvari onako gromadno je vodila taj svoj menadžment, isto sa svojim prijateljima i sa svojim užim suradnicima, i ta upotreba javnog, odnosno manipulacija na štetu javnoga za vlastiti interes je nešto o čemu piše, o čemu je na primjer Dragan Klajić, koji i je i naš, a i nije naš, nego je u punom širem smislu značajniji i utjecajniji bio autor i analizirao taj cijeli naš posttranzicijski, odnosno tranzicijski proces prilagodbe kazališta, i on dokazuje da se jedino kazalište od svih resora od svih područja nije ušlo, nije imalo tranziciju. Dakle, taj upliv interesne, socijalne, onda poslije braniteljske i te nevjerojatno jake privatnih veza od prije tranzicije, dakle iz 80-ih. To je živo upravo kroz Duška Ljuštinu. On je sustav. On je dakle, čovjek on je sustav. Nekakav u ovome što govorite, dakle, on je stručnjak za ovakve potpise, i naravno da mi koji smo se potpisali na ovu drugu, naravno da ne možemo reći sad oni nemaju veze. Pa naravno da je to, jasno nam je bilo odmah da ćemo mi isprovocirati kontra apel. U demokraciji smo, mislim vi ste imali te naci Spas, hram kulture, to su evocirana stožerno nešto. Ljudi iz opere koji su toliko povrijeđeni, koji su toliko poniženi, koji su toliko izgubili u ovoj godini, dakle, izgubili su kolegu, bavili su se javnim djelovanjem, apelirali, nisu im htjeli mediji to braniti. Dubravka Vrgoč je izuzetno vješta u manipulaciji sa ovim nekim preostalim medijima koji ne žele čuti drugu stranu. Dakle, oni su bili već jako povrijeđeni kad su to pisali. Ta patetika jedna koja tu u tom, ja sam je potpisala, bilo je ljudi koji nisu htjeli potpisati jer nema dovoljno baleta ili ima previše opere, bilo je ljudi koji su potpisali pa vraćali pozive, potpise. To se zna događati. To je, vi ne možete smisliti tekst apela da jednostavno odgovara svima koji će ga... to je jasno. Tako da je tu, ali je veliki bio, kako su mi kolege iz HNK rekli, veliki je bio napad na taj mail na koji su se oni javljali od strane publike, od strane ljudi koji su na svaki drugi način bili pogođeni ovim djelovanjem, koje najkraće bih ja nazvala poistovjećivanjem sebe sa ulogom HNK i stvaranjem zapravo hrama od svoje važnosti. Tako s jedne strane ta riječ hram ima neke malo i ironije. Protiv Dubravke Vrgoč kao intendantice bio i Zlatko Hasanbegović. Ali nije potpisao. Ja bi povukla svoj potpis, znate. Ali evo, našli ste se tu na istoj strani. Ma ne, nismo se našli uopće na istoj strani. Ma kakvi? Ne, to što oružja iz kojih on puca, nju je kritizirao kao igračicu Nine Obuljen Korošnik.
On se obračunavao sa Ninom Obulje-Koržinek, koja je njega naslijedila nakon tog užasnog mandata od 9 mjeseci, gdje on, može me sad i tužiti, ne mislim to o njemu, nego čisto način na koji je on došao, to je bio jedan abortus hrvatske kulture. Dakle, on je osoba o kojoj ja ne volim razgovarati, jer se tu našao, pao je s dlana Boga Karamarka, koji na nagovor ljudi iz akademske zajednice, koliko sam informirana. Dakle, to je jedan nesporazum. Ja ne mogu ni jedan argument čovjeka s kojima sam se tamo doslovno skoro tukla iza Trg maršala Tita i ne znam da li je to uopće mi bilo potrebno, ali nema veze. No, ja sam samo htio reći dakle, hoću reći da nisam na istoj strani s njim nikada i ne možemo biti na istoj strani jer oružje s koje on puca i na Dubravku i Vrgoviću naprosto ne stoje. Ne stoje. On je bio tamo i u kazališnom vijeću. On o funkcioniranju uopće teatru kao organizmu i načinu na koji se odvija svakodnevnica u teatru, nema pojma. Ali kad smo već kod ove teme... Dakle, ne bih... Pa dobro, mislim, to je... Kada čitate nešto... To su manipulacije koje su... Oni su puno izgubili na taj način, jer je puno medija. Dubravko Vrgović stalno ponavlja. Zlatko Hasanbegović ovo, pa njega nema negdje, on je u nekoj svojoj repotarnici, on tu i tamo na odboru nešto kaže, to su besmislice. Ali kad smo otvorili već tu temu i kad ste spomenuli njegovu ulogu kao ministar kulture, i tada je nastala ta inicijativa, to je čisto digresija ovdje u ovom razgovoru, kad je nastala ta inicijativa kulturnjaci, nakon što je. Stekao se jedan dojam, bar sam ja stekao taj dojam, da, iako bi se načelno složio s time, ali da ljudi koji su pokrenuli tu inicijativu, kulturnjaci, da gdje su oni bili do sada? Da su doista se javno eksponirali toliko jako javno, tek onda kada im je vlastita uža sfera bila dotaknuta. Koliko je to iskreno u svemu tome i da je neko drugi bio ministar kulture ili ministrica kulture, da bi oni nastavili šutjeti na probleme koje postoje? Točno. Toliko je bila drastična ta promjena. Toliko je bilo neshvatljivo da neko takav sa uskim, rigidnim, ideološko kontrolnim, tako kažem, sustavom uđe u Ministarstvo kulture i da zapravo predstavlja nekoga koje iz vremena kad ministarstva kulture nije ni bilo, jer nisu mogli postojati. Znači, tu je došlo do tog nekog šoka, pa su se razbudili razni duhovi. Ja moram reći da nije sasvim šutnja, je generalno posluh, pa i taj strah od gubitka posla, od gubitka ugrožavanja egzistencije. Ja sam sudjelovala neke i vodila akcije, inicijative, i potpisivanja je bilo i prije, bila inicijativa za ured za odvajanje. 14. godine smo pokrenuli nas nekolicina inicijativu za odvajanje ureda kulture od prosvjete i sporta. Dakle, tu je bilo isto jedno 900 potpisa. Dakle, to je bila dosta gromoglasna inicijativa jer smo se borili za nešto što je onda Milan Bandić provukao sa svojim suradnicima kad mu je trebalo da napravi tu koaliciju upravo sa Hasanbegovićem. Onda je odijelio taj odbor, a kad smo mi za to preko Skupštine krenuli i ušli smo preko Kosora smo ušli u Skupštinu i on nam je tu recimo pomogao jer je bio većinski tamo u Skupštini zastupljen, odnosno koalicijski partner. I nije bio koalicijski partner, pardon, bio je opozicija. I tako smo to je bila velika tarapana. Nas su popljuvali u Skupštini svi da smo netalenti, da nema jednog umjetnika na toj listi. Dakle, hoću reći, nije šutnja bila, nije stalna. Nije stalna, ali je prečesta. Kad smo već kod šutnje, ima još jedna tema, nije toliko sad povezana sa HNK, ali povezana sa akademskom sferom i sa vašim fakultetom. To je pitanje tih seksualnih zlostavljanja na sveučilištu. Akademija dramskih umjetnosti je bila jedna od sastavnica sveučilišta koja je tu došla uz filozofski fakultet i ja mislim veterinarski također u prvi plan kada su došle te neke anonimne prijave o zataškavanju u stvari seksualnog zlostavljanja.
Pa evo, ako Točno. biste to mogli iskomentirati. To je bilo početkom ove godine dosta aktualno i Tako tema je. je opet došla u neku domenu šutnje. O čemu se tu zapravo radi? Zašto je Ado bio toliko u centru Razlog pažnje? je dosta, zapravo sasvim jasan. Akademija dramske umjetnosti po prirodi tog kazališnog posla, te praktike koje tradicionalno počiva na zlostavljanju, dakle, sad malo protjerujem, redatelja prema koreografa ili nekog takvog prema onima koje se treba dovesti do određenog rezultata. Akademija od svog postanka njegovala takvu klimu jakih profesora, jakih ličnosti koje onda stvaraju svojim metodama, ne naučenim metodama, nego empirijskim svojim metodama iz malog prsta, stvaraju svoje male nasljednike, male i velike nasljednike. Ja sam prošla akademiju jer sam studirala tamo 80-ih i mogu reći da su mnoge situacije koje bi danas bile na tim prijavama zasigurno, i bilo ih je nekih koje su ocijenjene zastarjelima jer su potencijalni zlostavljači već napustili ovaj svijet. U ovim prijavama je bilo ih je 30-ak. Dakle, hoću reći da je klima koju je akademija predugo njegovala, tog starog tradicionalnog načina maltretiranja ljudi na nastavi i oko nastave da bi nešto postigli, je došlo do jedne normale, da tako kažem, da smo svi mi postali kao gluhi što se događa. Naravno da smo znali, tu moram uključiti sebe, iako sam protestirala na nekim mjestima protiv jednog profesora koji sad opet ima nove prijave, i to je jedna osoba oko koje se vrti sve, pa znamo kakav je. Jel? To je strašno. A prijave koje ja nisam čitala, naravno, ni jednu prijavu, nego sam čitala na onom sajtu te priče koje su doista strašne i koje se više ne mogu opravdati tom starom klimom na akademiji, gdje je bilo normalno da ti profesor skida sve bogove s nebesa zato što nije po njegovome, ili da se uspostavljaju neki odnosi koji naprosto nisu više pristojni, možda su prije bili, nemam pojma. Ja se sjećam da sam mnoge takve situacije sama rješavala, jednostavno sa svojim profesorima neku bi klasu ostavila, nekoga bi prijavila i tako. Međutim, opet smo u sferi šutnje i to je nova je faza, dakle povjerenstvo koje je osnovano na akademiji, mislim da je to bivša uprava jako dobro napravila, dakle da je dala profesorima da se doista kao suradnici probaju vidjeti šta je tu, naročito u onim anonimnim prijavama, tu je bilo teže, da je povjerenstvo odradilo jedan jako težak posao, međutim, nikakve sankcije to povjerenstvo nije moglo donijeti, nego je sve te prijave koje je ocijenilo. Dakle, to je jedan mali bio transfer. Ja? Dakle, jedno tijelo koje je naprosto ocijenilo što je prijave koje su bile ozbiljne, predane su sve DORH-u. I one su, kako se to kaže, u obradi. Ima ih jako puno. Da. Ono što je najgore meni i što mi svima nama na akademiji u vijeću sad je to što one i dalje dolaze. A koja je uloga sveučilišta? Ne najgore, to je jako dobro jer su se ljudi ohrabrili. Naravno da je jako dobro. Koja je uloga ali je to teško za shvatiti da opet dolaze. Uloga sveučilišta, ja mislim da je tu akademija odigrala autonomno jako dobro. Da, mislim da nemam saznanja. Je li mislite da je sveučilište, odnosno vodstvo sveučilišta dobro reagiralo na sve te prijave? Da li je napravilo išta? Ne znam koliko su oni, uopće nemam informacije o tome. Dakle, nisam bila tad član vijeća jer imamo delegatsko vijeće. Da. Dakle, nemam ta saznanja koliko sam pročitala u nekim... Mislim, jako su bili kritizirani, kao što možda i znate. Ali mislim da su ostavili dosta akademiju da to sama riješi. Ali sigurno ste čuli da su bili dosta i kritizirani jer je rektor Boras otvoreno podržao, odnosno emeritirao je jednog nastavnika s Filozofskog fakulteta. To je nedopustivo, da. S Filozofskog fakulteta za koga je znao da postoje ozbiljne optužbe da je seksualni zlostavljač. Da. Također tu moram napomenuti da je on dalje nesmetano nastavio biti članom raznih redakcija i tako dalje i dalje rado pozivan gost u određenim krugovima.
Što nam to govori o, evo prije nek uđemo u završnu fazu emisije, što nam to govori o nekakvoj klimi u društvu, ako se to događa čak i u akademiji? Pa govori nam o, već smo spomenuli riječ licemjerje, jel tako? Tako samo ne, nije samo to. To je sustav. Kad licemjerje postane sustavno, onda je ono rušilačko. Ali nije samo sustav, nego je upravo ono s čim smo i počeli. Te stare institucije koje su neprimjetno prošle tranziciju i koje su uspostavile svoje nove zakone. Što da kažemo za Hrvatsku akademiju znanosti i umjetnosti? Naravno, to je... Da. Što da kažemo za sveučilište? Naravno da kad gledam uspjehe Riječkog sveučilišta, da mi je žao da nisam bila ambicioznija i ne znam, preselila u jednom trenutku u Rijeku. A mi onda imamo nevjerojatan slučaj taj da određeni ljudi u javnosti ili organizacije zastupaju ovakvu ili onakvu poziciju koja možda djeluje jednom dijelu ljudi ispravna, progresivna, napredna, prepuna je tih nekakvih fraza o pravima, slobodama i tako dalje. A na vlastitom radnom mjestu oni šute ili ne mogu reagirati na pojedince kao što je to i još kao je što su gore. Razni ravnatelji, intendanti, dekani, rektori, redovni profesori, emeritusi. Elita. Dakle, kako vjerovati takvim ljudima da su išta za što se izdaju u javnosti u nekoj drugoj prilici? Teško je računati sa razumijevanjem tih ljudi jer će kad se netko, pojedinac ili neka grupa pobuni protiv takvog ponašanja, obično se udariti i naći tog neprijatelja u toj skupini. To je najgore. Ili ga drži to je najgore. Ja? Da vi dobijete etiketu kaj se stalno buniš. Ja? Dakle, nemoj mi opet ti. Ja? Digneš ruku i kažeš, pa mislim 2018. je bila prijava protiv istog ovog profesora koji dalje se gomilaju profesore. Ja sam na vijeću pitala, ovo sve piše, studenti su napisali da čovjek je nasilnik. I molili su da ga se udalji iz nastave. Na tom vijeću je to prošlo kao evo opet nje. Ja? Dakle, mislim, ne možete se boriti tako da vječno taj zid koji se diže, koji se ne da preskočiti, a ne može se kod njega proći ako čovjek nema jako puno strpljenja i ne čeka i da nagovarati studente ne možete jer vi ne možete znati šta oni osjećaju. Oni dolaze, neki put se što da radim. Pa mislim, imam stvarno divnih iskustava sa studentima koji imaju neke probleme i ako imaš i sa mnom problem, dođi reci, ali stvar je u tome da studenti su često puta ustrašeni, da su pritisnuti i da ovo što se dogodilo, ova Pandorina kutija koja se otvorila je zapravo izvrsna. Ovo je jedna katarza koja se dogodila na akademiji, to nema sumnje, ona se dogodila i većina profesora, velika većina profesora, nastavnika, akademija je znatno pomlađena u zadnjih godina, tako je zgrožena sa svim tim i sigurno sam da su potpuno i od ovo povjerenstvo pošteno. To su kolege, svi mlađi, to su sve docenti do izvanrednog profesora. Dakle, jedna nova snaga koja ne vjerujem da će popustiti pritiscima kojih ima. Zacijelo ih ima. To su situacije gdje su pritisci jedan vrlo raširen instrumentarij. Jasno. Evo, sad se približavamo lagano kraju ove emisije, pa bi za kraj malo o nekakvim vedrim tonovima. Može. Vi ste nam donijeli knjigu koja je vaša zadnja knjiga, čini mi se. Je, prije godinu dana. Znači, Kazalište za narod, Hrvatsko narodno kazalište u Zagrebu od 45. do 55. godine. Evo, tu stavit ću je ovdje da stoji. A vi možete reći nekoliko rečenica o Frakturino izdanje. Frakturino izdanje. Prošle godine izašla baš početkom lockdowna, tako da je zadesila ta početna sudbina, malo je bila ostavljena, a sad je krenulo i vidim
da je krenula i prodaja i da mnoge ljude zanima i recenzije su dobre, a ništa 10 godina života je to, s tim da 5 godina intenzivnih. To je nastavak moja peta knjiga je nastavak prve, koja je zapravo moja doktorska disertacija o kazalištu za vrijeme NDH. Ona je tako debela i teška kao cigla zato što je osim 600 stranica teksta, tu je još i 200-tinjak stranica različitih dodataka, tablica, dokumenata. To je jedno razdoblje koje nije obrađivano i ja sam smatrala da i moj urednik Sejid Serdarević da to mora biti u knjizi. Što znači ovo u naslovu za narod? Kazalište za narod to je programatski naslov koji je zbog širokog djelovanja i središnje pozicije kazališta u to vrijeme u društvu je ono jednostavno bila jedna od ravnopravnih politika. Nakon industrije, nakon dakle ekonomije, gospodarstva i obnove, u središtu je bila i kultura kao instrument obnove. Dakle, i to djelovanje koje je kazalište za razliku različito od drugih umjetnosti imalo na široke radne mase. Dakle, kazalište je moralo obuhvatiti u svom repertoaru, u svojoj organizaciji, u svojoj upravljanju, u svom ideološkom i svakom drugom pogledu široke narodne mase koje su bile sve uposlene za stvaranje novog društva, ali isto tako za opismenjavanje. Dakle, u kazalištu se odvijela nova prosvjeta, nova propaganda i novi moral. Dakle, u stvari dolazimo do onoga što ste na samom početku rekli, odnosno spomenuli, apostrofirali, taj danas imamo nedostatak neke demokracije u samom tom... I autonomije. I autonomije, to je povezano. To je vrlo važno. I to se vidi da to ne postoji. Za participaciju onih za koje bi kultura trebala biti. Tako je. U tom smislu, još samo evo za sam kraj, doslovno 1-2 rečenice, kako gledate na novu intendanticu onda HNK, protiv koje je inače bio gradonačelnik Zagreba Tomislav Tomašević, Ivan Raste Sočo. On je bio protiv, ali nije rekao zašto je protiv. Mislim, jasno je meni zašto je on bio protiv. Međutim, mene više čudi da on nije imao svog kandidata. Ja. Znači, u tom smislu baš ne gledate previše blagonaklonno na politiku nove gradske vlasti prema kulturi. Mislite da i ona zanemaruje? Nisam još vidjela ništa konkretno. Mislim da oni s jedne strane imaju toliko posla koje nisu očekivali u takvoj dubini očaja kojeg su zatekli. To je sigurno u nekakvoj analizi, to im svakako dolazi, ide u prilog. Ali s druge strane, osim tog istupa Vilija Matule i nekih predizbornih istupa kolegice Raukar, opet Vilija, kolege Pristaša, nisam vidjela ništa konkretno u smislu u kojem pravcu, dakle gdje će ići strategija obnove, da tako kažem, nužne obnove uništene zagrebačke kulture po kojoj je Milan Bandić divljao 15 godina. Znači još uvijek čekate? Ja još uvijek čekam i nadam se. Dobro, u tom tonu ćemo u nadi, dakle u principu nade ćemo završiti ovu emisiju. Ne defetizam, rekli smo to na početku. Kažemo, u principu nade ćemo završiti ovu emisiju. Ništa, Snježana, hvala vam na gostovanju. Hvala, molim. A dragi gledateljice i dragi gledatelji, došli smo do kraja još jedne emisije podcasta Drugi pogled. Lajkajte nas na Facebooku, pretplatite se na YouTube kanal, uplatite koju donaciju. Imamo samo vas, zajednicu gledatelja i slušatelja. Bacimo zajedno drugi pogled na našu svakodnevicu.